Jel teže prvi put napraviti promjenu, ono iz debelog poslat mršav, odnosno fit, ne mršav, ispravka, ili održavati to kroz život? Ja kažem da nije lagano smršaviti. Super pitanje. Nije lako smršaviti, ali stari moj, ti kad dođeš do tog nekog kao zadovoljan sam, ti si ispunio cilj i vrlo često se dobi bounce back, jojo efekt. Zato što ti je cilj ostvariv. To je problem tih svih dijeta za plažu, za 4 dana. Ali zato što imaš ostvariv cilj. Znači, problem ciljeva je i zbog čega imaš jer kratkoročan. Da, zbog čega imaš taj jojo efekt i zbog čega se ljudi nekad vrate. Problem ciljeva je što imaju datum, kad je gotov. Znači, ti ćeš raditi sad, danas se počinje raditi za ljeto 2026. Danas, ne u 5. mjesecu. Danas se kreće za 2026. ljeto, ali to je problem. Kad ti kreneš raditi da budeš fit za ljeto 2026. kad ono dođe i ti si fit, ti više nemaš neku potrebu, želju, cilj, motivaciju da održiš to. Aha. Znači, problem, ciljevi ne bi trebali biti ostvarivi. Cilj bi trebao biti doživotno. Cilj bi trebao biti da sam što zdraviji, što duže, da sam što funkcionalniji, što duže, da imam što duže bolju krvnu sliku. Tako da nemaš kraj, jer ti kada dođe ljeto 2026, ti i dalje trčiš, plivaš, roniš, penješ se i ovo sve, jedeš dobro. Čim imaš datum kad je gotovo nešto, vrlo često se može desiti to isto koji sportaši vrhunski, kad osvoje olimpijsku medalju, imaju vrlo kratko pak jes, najbolji sam ikad, to je to osjećaj, ne može bolje. Period uživanja kratko. I onda krene depresija, brutalna, jer šta sad? Aha. Sad ponovno ispočetka probat biti za 4 godine bolji, jel? I to je taj problem. Ti si vrlo sretan, imaš pločice, cure gledaju, vrhunski si. I šta sad? Jel ti se da gurat još do idućeg ljeta? Ma da ti se vraga jer ti krivi mindset.